imirwano ikomeye cyane ya M23 isakiranye na FARDC ndetse na coalition yayo ikomeje gusatira umujyi wa Baraka ni mu gihe agace kazwi nka Kanguri kamaze kwigarurirwa bikomeye cyane na M23 ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kubasakiranya muri aka kanya. Bwana Nikora bihagaze gute? Turava muri Republika Demokarasi ya Kongo tunerekeze mu Burundi cyane ko umbwiye ko hari amakuru akomeye uhafite abakunzi bacu bakwiye kumenya ndetse no kumva. Ndakwakiye Nikora, umeze neza? Yego meze neza rwose. Reka tutabatingiye n'ubundi tubishire mu makuru ngira ngo ingingo z'ingenzi zimwe muri zo abashije kuzumva. Urakoze cyane. Ingingo z'ingenzi nizo ngizo ugarutseho, gusa izo aho utavuze ni tura duce twazamitamba niba utavuze naho turaza kwagaruka tubabwire uko urugamba rwifashe hariya mu mitamba, dore ko hariya naho abitoroshe cyane hariya muri turiya duce M23 ndetse na twirwaneho bivuga ko barangije gufata le point stratégique y'uburyo bagomba kwigarurira turiya duce tw'indondo bibahesha kugira ngo babashe kwinjira hariya muri Buvira, babashe gucungura cyangwa se kukomboa bari abaturage bari muri turiya duce twa za Uvira. Nyemerera duhere hariya mu misozi miremire ya Minembwe, ubwo abayobozi ba M23 natwirwano bakomeje kwakorera urugendo rurerure, barimo baragenda bazenguruka mu duce twinshi dutandukanye. Ese utwo duce twinshi dutandukanye barimo bakomeza gukoreramo ubutumwa nutuhe, ndetse banatangiye no kuganira n'amatsinda menshi atandukanye. Ayo matsinda n'ayahe nayo turaza kuyagarukamo. Umunsi w'ejo twababwiraga ko baganiriye n'abaturage hafi ya bose, nyuma yaho baza kuganira n'abashefu le chef coutumier, ariko uyu munsi baganiriye na société civile ya Minembwe ndetse baza kuganira n'abahagarariye abamama. Abo bose baganiriye nabo uyu munsi, gusa ku munsi w'ejo bazaganira n'abapasteri, bafitanye ikiganiro n'abapasteri cyangwa se abayobozi b'amadini. Abo bose bazaganira na bari abayobozi ba M23. Binashoboka ko ntago turabimenya ko ku munsi w'ejo ari wo munsi bazahaguruka basubira hariya mu birindiro byabo hariya muri turiya duce twa Goma ndetse na turiya duce twa Bukavu kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Tukiri aho ngaho wanyemerera tukamanuka tukagera hariya muri turiya duce kwa Murima, twababwiraga ko mu gitondo habereye imirwano ikomeye cyane. Hagaragayemo amadrone, harimo hagaragaramo abasirikare benshi barashwe muri kompanye, hafi yo kompanye yose ikaba yashize. Ubwo niko tumenya amakuru ko hapfuye aba FARDC bagera mu 175. FARDC 175 no mukanya ndetse yagarutse ira bombardara kwa Murima, hapfa aba FARDC benshi cyane batandukanye. Nyuma yuko bari banabarashe na mu gitondo hariya kwa Murima, siwo gusa harimo hagaragara ibitero hariya Baraka naho mukanya drone imaze kwarasa. Drone yaharashe ntabwo turabasha kumenya umusirikare umubare w'abasirikare baguye hariya muri kariya gace, ariko kariya gace nako kaguyemo abasirikare benshi cyane hariya muri biriya bice byinshi bitandukanye. Si ibyo ngibyo gusa, sinabo gusa sinariya gusa habereye imirwano. Usubiye ruguru hari agace bita Ikanguri. Kano gace ka Kanguri umuntu kugira ngo umuntu abashe kukageraho nigiye uhagarara neza ugahagarara hariya za point zero ukamanuka uterekeye hariya za Murima ukamanuka hirya. Aho ngaho niyo biti Kanguri. Aho ngaho ingabo za M23 ndetse na twirwaneho zarangije kwigarurira kano gace ka Kanguri kose, karangije kuba tombe. Kugeza ubu ngubu agace ka Kanguri karangije kuba tombe, kagezemo ingabo za M23 ndetse na twirwaneho barimo baragenda bigarurira uduce twinshi dutandukanye. Ku munsi w'ejo twababwiraga ko bigaruriye agace ka Gipupu ndetse bakongera bakigarura n'agace bita Abala. Utwo duce twose baratwigaruriye. Uyu munsi bigaruriye agace bita Kanguri. Kanguri niba babashije kuyigarurira bishatse kuvuga ko bakomeje gusatira ibindi bice byinshi bitandukanye. Ibyo bice byinshi bitandukanye barimo basatira nibihe: bakomeje gusatira icyo bita Fizi, bakomeje gusatira icyo bita Mboko, bakomeje gusatira hariya za Baraka, kubera ko batangiye kwituruka impande nyinshi zitandukanye. Buriya hariya barangije kugira gute? Barangije gufata le prix stratégique y'uburyo bashobora kugera hariya muri Baraka. Kariya gace ka Kanguri bafashe, iyo barangije gufata agace ka Kanguri directement bazahita bamanuka muri riya shamba bita rya Mihanga, direct bahita bahinguka hariya muri za Bibogobogo. Hanyuma noneho bavuze ko bagiye kwataka muri Fizi, abandi nabo bazahita bakomeza nyine hariya muri turiya duce two kwa Murima
bahite batambuka za Kananda baze kugera hariya kwa Mboko. Gusa baracyakomeje bavuga ngo dukomeze iriya shene, dukomeze nk'iriya shene de mitumba, nkuko bamwe bahagaze hariya za .0, abandi bagabo bahagaze hariya za nani za Kanguri, abandi bakomeze bagende iriya shene yose, ndetse n'ahantu bita ku Gatongo bakomeze hariya za Gatongo, bakomeze bagende kugeza igihe bazagenda bagahura n'abari hariya muri mu mitambo, n'abari mu mitambo. Hanyuma noneho kiriya gice cyose cy'umushasha gisigare kiri hepfo, ingabo za M23 ndetse na twirwaneho bari hejuru. Igihe ziriya ngabo zaba ziri hejuru y'iriya misozi yose, barangije kugota iriya misozi, bazamanukira umunsi umwe bahite bamanuka turiya duce twose twa Mutambara, babashe kugira gute, babashe kutwigarurira. Iyo niyo plus strategique ingabo za M23 ndetse na twirwaneho barangije kugira gute, barangije gufata turiya duce. Icyo bisobanuye nta kindi buriya bisobanuye ko bagiye gukomeza kwigarurira utundi duce twinshi dutandukanye. Dore uduce twinshi batinyaga kwinjiramo kubera ko twari turimo ingabo za FDLR, twari turimo ingabo z'abazarendo, twari turimo ingabo z'abarundi. Turiya duce twose barangije kugira gute, kutubakuramo. Uduce dusigaye ni turiya duce tw'Indondo. Indondo hariya za Mitamba niho handi hagize gute, hasigaye. Naho utundi duce twose babonaga ko hashobora kuzava ingabo za Wazalendo, batubakuyemo. Katuriya duce tw'Indondo hariya za Murambya, nka Murambya barangije kuyigarurira, za Gahuna barahigaruriye, za Kagogo, za Gatanga, za Murambi, za Kumugeti, za Kiziba. Utwo duce twose barangije kugira gute, twose baratwigaruriye. Icyo bishatse kuvuga niki? Nuko le plus stratégique ya M23 ndetse na twirwanira nukumanuka hariya direct, bagahita bagera muri uriya mushasha wa Baraka Fizi, bagahita bakomeza direct bagahinduka ahantu bita kwa Mboko. Bakigera ahantu bita Mboko directement, ibitero bazahita batangira kugira gute, kubigaba mu tundi duce twinshi dutandukanye, kugira ngo barebe uburyo bakwigarurira iriya migi ikomakomeye. Akaba ari nayo mpamvu M23 irimo ishinjwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko M23 igakomeza kubihakana ko nta bitero by'amadrone cyangwa se bya Skoy irimo igaba ku basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza ubu ngubu barimo barataka, twabonye hariya muri Baraka bataka bavuga ngo M23 yagize gute, yabagabyeho iki, yabagabyeho ibitero. Saho ngaho gusa bahise bakomeza binjira hariya muri turiya duce tundi dutandukanye tw'Indondo. Hariya mu Mitamba harakomeye cyane, hari imirwano ikomeye cyane hariya mu Mitamba. Hari imirwano ikomeye, atari ugupfa kuvuga gusa ngo ni imirwano yo kwisukiranya. Hari abarundi barangije kuhagera, amabatayo arenga 8 y'abarundi, amabatayo arenga 8 y'abarundi yarangije kugera hariya muri kariya gace. Ese ayo mabatayo arenga 8 y'abarundi niba yarangije kuri kariya gace kugera muri turiya duce, niki kigiye gukurikira? Ikigiye gukurikira niki? Ikigiye gukurikira nuko ariya mabatayo narangiza kwinjira mu rugamba, bagatangira gushomboroza M23, barayiha umwanya wo kugira ngo ibashe kubarasa, ibakure hariya muri Mitamba, ibamanure, ibageze Kalimabenge, ibatambutse Kalimabenge, ibageze hariya muri Uvira. M23 yicaye hariya ku Kirungu hejuru mu mutwe wa Kirungu, ingabo z'abarundi bari hasi niho bicaye bategereje ko bagira gute, ko baza guhangana. Ariko noneho kugeza aya masaha nuko ziriya ngabo z'u Burundi kugeza ubu ngubu zicaye hariya zitegereje mu M23 irabatera. M23 nayo yicaye hariya hejuru ku Kirungwa itegereje ko ingabo z'u Burundi baza kugira gute kubatera. M23 yaravuze ngo umunsi muzaducokoza mukaturasamo isasu rimwe cyangwa amasasa abiri, uwo munsi Uvira muzarara muyivuyemo. Abari nayo mpamvu abarundi baje ari benshi. Nituvuga hariya mu Mitamba niko no muri Gafinda bimeze. Gafinda harimo FDLR nyinshi, harimo abazalendo benshi, hariho FDNB nyinshi cyane. Ziriya ngabo zose ziri hariya nazo zihanganye n'ingabo za M23 ndetse n'ingabo za twirwaneho. Ariko hejuru ingabo za M23 zarangije kwigarurira turiya duce. Munanira nayo nuko nguko niko bimeze. Bose barategerezanyije gusa ko umwe yacokoza undi, maze bakamanuka bakinjira hariya muri turiya duce twiki twaza Uvira. Hari n'utundi duce twinshi
twarangije kuberamo iki turimo tuberamo imirwano ikomeye cyane hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu duce twa Uvira abaturage barimo baratabaza cyane, barimo baricwa n'abazarendo, barimo baricwa na FDLR, barimo baricwa na FARDC, barimo baricwa n'abahibu, barimo baricwa n'abaserpanoire, barimo baricwa n'abasirikare benshi barimo bava za Kalemi bambuka hariya muri turiya duce twa za Uvira. Abo bose barimo bagera hariya muri turiya duce twa Uvira, niba barimo bagera hariya bagatangira kwica abandi, bagatangira kwica abaturage. Ubwire ko abaturage bari muri turiya duce baragowe, nta buhumekero bafite, ntibafite umuntu wa pole, ntibafite umuntu ubihanganisha. Uwakagombye kubihanganisha ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se abategetsi ba Kongo cyangwa abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibo bakagombye kubihanganisha hariya muri Uvira. Kubera ko Uvira kuva 23 yavamo biravugwa ko hamaze kugwamo abasivili batari munsi ya 700 muri Uvira gusa, muri Uvira gusa. Uvira hariya centre neza, apana kuvuga ngo ugiye za Mutarure, apana kuvuga ngo ugiye za Bwegera, cyangwa se ugiye hariya za Sange, cyangwa se za Kabunambo n'utundi duce. Oya, hariya muri Uvira bonyine karibu igihumbi kiri hafi kugira gute kugera, kandi abo ngabo ni abamenyekanye. Hari abapfuye bataragira gute bataramenyekana hariya muri turiya duce twa za Uvira. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko abaturage ba Uvira babuze umuntu ubatabariza, uwakagombye kubatabariza niwe urimo kubica. Ingabo za leta nizo zakagombye kubatabariza, ariko ziriya ngabo za leta zatereye hagati mu ryinyo ziraceceka. Zimaze guceceka nabo bagira gute, nabo barumirwa gusa, babura ico bagira gute, icyo bari bukore. Kubura icyo bari bukore si ukuvuga ngo nuko babuze aho bavugira, aho bavugira barafite, ariko sawa bateze amatwi ni bande? Abasirikare cyangwa se abasivili ba guverineri n'abandi bafatanya kuyobora intara ya Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwa leta. Abo bose nta muntu ujya urara hehe muri kiriya gihugu cy'iki cy'u Burundi. Abo bose bajya barara hehe mu Bujumbura. Ni ukuvuga ngo niyo manama yabo menshi bajya bayakorera hariya mu Bujumbura muri ya hoteli bita Butare. Niba batarara mu baturage babasha kumenya bate ko abaturage barimo bakomeza kwicwa? Ntabwo bamenye ko abaturage barimo bicwa, kubera ko abaturage barimo baricwa, barangiza kwicwa bakabura n'umuntu n'umwe bahumuriza. Hanyuma noneho dukomeza hariya Plaine de la Ruzizi hariya Kabunambo hari imirwano ikomeye cyane y'abazarendo, ndetse baravuga ko hari umujenerali w'umuzarendo wapfuye tutarabasha kumenya amazina ye. Abazarendo barimo baratabaza, ndetse n'abaturage bahari barimo baratabaza bavuga bati hano haguye umusirikare ukomeye cyane w'umuzarendo. Dore ko abazarendo bababwiraga ngo nibazamuke bajye kurwana ahari kubera imirwano hariya mu Mitamba, banga kuzamuka, bituma ingabo za FARDC zitangira kugira gute, zitangira kubarasa. Ingabo za FARDC zitangira kubarasa nibwo batangiye kugira gute, nibwo batangiye guhunga. Aho ngaho ni muri turiya duce twa Uvira, twazamuka tukajya aho bita Iremera. Hari Iremera naho birakomeye, ntabwo byoroshe. Ingabo za 23 zarangije kugera hariya Iremera. Remera ni mu misozi iri hejuru ya za Uvira, ndetse bana hajyari na sheferi de Bafuriru, ariko iyo sheferi baje kuyikuramo, iyo sheferi baza kuyimurira, ndakeka bayimuriye hariya muri za Sange, ngo kubera ko iri mu cyicaro cya 23. Hariya ni ukuvuga ngo naho harangije kugera ingabo za 23 nazo ziteguye kugira ngo zibashe guhangana n'ingabo za Wazalendo, FARDC, FDLR. Bari tayari isaha n'isaha barashobora kugira gute, barashobora kurwana. Tukiri muri turiya duce muri Kivu y'Amajyepfo, nyemerera dukomeze twerekeze noneho muri teritware ya Mwenga. Teritware ya Mwenga twinjira ahantu bita muri Gipupu. Twababwiye ko Gipupu mu gitondo yarangije kugira gute, yarangije gufatwa. Abashefu baho bamaze gukora inama muri aya masaha. Les chefs coutumiers cyangwa aba chef de localité bayoboye ama localité cyangwa se sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Abo bose bamaze guhura, bamaze gukora inama yabo, bamaze kwandikira 23 ndetse natwirwaneho, bandikira abashefu bose bo mu Minembwe, babasaba ko babemerera bagatangira kurema amasoko yo mu Minembwe. Ibyo ngibyo babyanditse babisaba. Si ibyo gusa, banongeye kandi bandikira MRDP twirwaneho yerereye hariya muri Mikenge, ndetse na 23 babasaba ko isoko ya Mikenge yagira gute, isoko ya Mikenge yafungurwa, bagatangira kuzajya bahahirana n'abaturage batuye hariya muri turiya duce twa Minembwe. Baranababwira bati abana bacu baba mayimayi bahoza ngaha ni twebwe twagize gute, ni twebwe twabirukanye, abo mwabonye batahunze barangije kugira gute, barangije kutwiyungaho.
bishatse kuvuga iki? Icyo bishatse kuvuga nuko M23 ndetse na twirwaneho nyuma yo kwiga kare gace ka Mikenge uduce twinshi bagiye bagira gute, mu duce twinshi bagiye batwirukamo batuvamo bakajya mu tundi duce twinshi dutandukanye. Icyo umuntu ashobora kwibaza, turibaza tuti ese b'abasirikare b'abarundi bafashwe hariya muri turiya duce barashobora kuba baherereye hagana, ntituramenya aho baherereye. M23 yarabafashe, ntago tuzi nimba baragiye muri Minembwe cyangwa se nimba baragiye mu Mikenge, nimba ari za point zero, nimba ari za ntago tuzi, ariko icyo twabonye gusa gihamya nuko ingabo za M23 ndetse na twirwaneho babashije kugira bamwe bacakira muri bo bafashe matekwa, bazamuye n'intwaro zabo. Ibyo ngibyo kabisa twarababonye hariya muri turiya duce. Gusa hariya muri kariya gace nako kamaze kuba icyo bita libere, felicitation M23 ndetse na twirwaneho. Abandi bose bari kumwe abatarashatse kwinga kuri M23 bashwiragiye bajya muri ariya mashamba ya forêt équatoriale. Bwana Nicolas, tuvuye mu mirwano cyangwa se ibikomeje guhanganisha uruhande rwa M23 ndetse na FARDC na coalition yayo, turibaza i Burundi naho usanga iyo tuvuze iriya ntambara n'ubundi tukirengagiza Burundi biba bisa nkaho inkuru tutayishoje neza. I Burundi hari kuvugwa iki kugira aya masaha? Mu Burundi kiri kuvugwa cyane ni uburyo abasirikare b'abarundi barimo bakomeza gupfa, nibyo birimo bivugwa. Abasirikare b'abarundi benshi barimo barakomeza gupfa cyane, nibyo birimo bivuga nyuma yaho inteko ishinga amategeko yarangije kwandikira perezida wa Republika imusaba kugira ngo abashe kureba uburyo zirangabo z'u Burundi zagira gute zava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagataha, ariko ndibagira icyo bagira gute icyo bakora. Niba noneho ntacyo bagize gute ntacyo bakoze, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ingabo z'u Burundi zirimo zikomeza gupfa ariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko n'umunsi w'ejo twababwiye ko hari inama iterana isaba ko abasirikare babo bagira gute bataha nyuma yo gukomeza gutsikira ariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo nibyo birimo bivuga cyane, ni by'abari abasirikare. Kandi ikindi ni ukutumvikana, ntago barimo bumvikana abasirikare b'u Burundi ndetse na guverinoma ndetse na senatere n'abadepite, abo bose uko bangana bose ntago barimo bumvikana. CNDD-FDD irashaka ko ibikorwa byose birimo bikorwa hariya mu gihugu cy'u Burundi aribo babasha kugira gute kubikontrola. Noneho bakirengagiza ko hari amategeko ya CNDD-FDD, hakongera hakaba amategeko y'ike agenga igihugu. Ayo mategeko agenga igihugu niyo barimo bashingiraho basaba ko abasirikare babo bagira gute bataha. Hari n'itangazo ryabo ryasohotse y'umutwe w'abadepite, baravuga ngo abasirikare dushaka ko bataha si abasirikare bahari gusa, turashaka n'abasirikare bacu bose baguye ku rugamba batagaragaye, imirambo yabo itaragaragaye, abo bose iyo mirambo nayo turayishaka. Iyo mirambo niturangiza kuyibona bayituzanire tuyishikirize ba nyirayo, bagende bashingure bamenye ko abana babo bagize gute bapfuye. Ikindi basabye ko abana abapfushije bose abana babona iki impozamarira, nubwo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo itayibishura ayo mafaranga, ariko agomba kuva muri kese y'igihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo nibyo Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo igenda na Republika y'u Burundi nibyo irimo igenda isabwa n'abadepite ndetse n'abasenateri, ariko Perezida Neva ntacyo arabasubiza, yaruciye ararumira. Ariko ibyo ngibyo turabizi ko Neva ntacyo yabasubiza, Neva ndi yabasubiza ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko umugabo bita Neva hari amasezerano yasinyanye n'umugabo bita Kisekedi, kumubwira ngo naje gusesa amasezerano cyangwa se kumubwira ngo genda ujye gucura ingabo, nurangiza gucura ingabo uzizane, mutarasesa amasezerano n'igihugu mwayasinyanye cyangwa byakunda ni igisebo ku gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu hariya mu Burundi harimo uruntu cyane. Ibyo ngibyo kandi bikaba birimo kuvuga nyuma yuko hariya mu Burundi abagore b'abasirikare bagaragaye bari mu myigaragambyo bajya ku nteko y'abadepite y'abasenateri ndetse bari bagiye no kwerekeza kuri perezidansi, ariko baza kugira gute baza kubabuza tibaherekera. Ariko kugeza ubu ngo impamvu uyu murego kugira ngo babashe kureba uburyo bakumira impfu z'abariya abasirikare barimo bakomeza kwicwa, bari abasirikare barimo bicwa, kugira ngo barebe uburyo bari abasirikare barimo bicwa batakomeza kugira gute kwicwa abazima bagataha, ndetse n'abapfuye
bakaza bagashingurwa n'amakajorite akavurwa. Ibyo byose ababidekaraye ni abagore b'abasirikare, nibo badekaraye biriya byose birimo bibera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba barimo babidekarara kuri inteko ikabyumva, umutwe w'abadepite n'umutwe w'abasenateri bakaba baburira igisubizo kuri perezida wa Repubulika, byanga byakunda hariya harazamo urundurundu hagati ya neva, abadepite, abasenateri ndetse n'abasirikare. Byanga byakunda aho ngaho harazamo ikintu bita uruntu kutumvikana gukeya kwakomeza kugaragare mu Burundi. Muri Masisi naho ntabwo byoroshe, hariya muri Nyiragongo harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane yashamiranyije ingabo za M23 ndetse na Wazalendo. Nyiragongo imirwano iracyakomeje, ntabwo byoroshe cyane hariya muri Nyiragongo, imirwano irakomeje cyane hariya muri turiya duce. Uretse na hariya muri Nyiragongo ndetse no mu tundi duce twinshi muri hariya muri za Masisi Gatoyi naho harimo harabera imirwano. Wazalendo bateye hariya muri turiya duce bashaka kugira ngo bigarure duce twinshi dutandukanye, ariko abazalendo barimo baragenda batsindwa. M23 ikabakubita ikabakora no mu duce yari irimo. Aho ngaho warekareho uduce twinshi barangije kutugeramo. Hari uduce twinshi twababwiye mu gitondo, tubabwira uduce twinshi barangije kugeramo hariya muri Warekare bitegura imirwano. Gusa nta mirwano yari yaba, imirwano ni yari yaba, ariko ni ikintu biteguye kandi bagize gute bategereje hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariya muri Warekare ndetse no muri Karehe. Nuko ngo hose hariya muri turiya duce turi ku murongo w'urugamba bose barashamiranye. Gusa isaha n'isaha imirwano irashobora guturika hariya muri turiya duce twa Masisi, Warekare ndetse na Rubero. Aho hose harashobora kubera imirwano isaha n'isaha, turashobora kumva ko habereye imirwano ikomeye cyane. Nikora reka ngushimire. Urakoze cyane. Shimira abadukurikiye muri ikiganiro. Iyi ni YouTube channel yanyu, mugomba gukoraho share, comment ndetse na subscribe ku biganiro bya buri munsi, ikomeze kwagura umuryango wayo umunsi ku munsi. Imana ikomeze kubarinda. Imboni TV, imboni ya rubanda.